Ivana Bodrožić iza sebe ima već 9 romana prevedenih na 15-ak jezika, brojne nagrade i priznanja, a svakom novom knjigom izaziva rasprave i reakcije u društvu. Kako ona reagira na sve komentare? Je li lista školska lektira zastarjela? Kako žive pisci? Otkud zazor prema seksu u knjigama i zašto sve češće čitamo vijesti o tome da je negdje neka knjiga postala zabranjena? Ja sam Merita Arslani, a s Ivanom ću potražiti odgovore na ova pitanja. Draga Ivana, dobar ti dan, hvala ti što si došla. Mislim, mi smo i frendice i prijateljice i kolegice i sve skupa. Drago mi je da te ugošćavamo, uskoro ti izlazi nova zbirka pjesama, pa da je to odmah i to najavimo, nek kupci već navale. Inače su tvoje knjige prevedene na koliko, 10, 15, 20 jezika? 15-ak. 15-ak, do sad si ih već napisala romana. 9, sve skupa. To je dosta. Je li što tvoje možda u lektiri? Pa je, Hotel Zagorje u lektiri, ali izbornoj. Tako da ne čitaju baš sad svi koji moraju čitati lektiru, ali dosta profesora uvrštava knjigu jer onako fino korespondira s tom dobi, možda malo bolje od Gliba Vjenceslava Novaka, budući da je pripovjedačica ima 15 godina i jezik je dosta jednostavan, blizak je, 90. su ponovo hit, tako da... Da, 90. Ide to dosta dobro. Šta misliš ti o današnjoj lektiri? Mislim, mi dalje imamo te, kako bi rekla, one klasike, Zločin, kazna, Odisej, Kralj Edip, koliko ti misliš da su te knjige zapravo još uvijek potrebne u lektiri? Mislim, na stranu, mislim, to su jedna dijela, to će vječno ostati klasici, ali da li oni što zapravo korespondiraju sa današnjim vremenom i današnjim klincima, koliko je to njima uopće interesantno? Pa, mislim, sigurno im nije interesantno, ali to je sad jedno dosta zanimljivo pitanje. Ja mislim da lektira ne korespondira u najvećoj mjeri sa svojim čitateljima. Mislim da je u toj dobi posao književnosti najprije da privuče čitatelje, da vi zavolite knjige. Jednom kad ih zavolite kao klinci, onda ćete im se uvijek vraćati u životu. Ako vas odbiju dok ste jako mladi, onda ćete puno teže se kasnije odvažiti i na to vrijeme i na tu koncentraciju i nećete imati naviku čitanja. Ono što je činjenica jest da opet ne možemo ponuditi djeci samo nešto ono što ih jako zanima, jer s druge strane neki intelektualni napor koji ulažemo u čitanje nečega što nam možda i nije toliko blisko i nije toliko naše, kad ga probijemo, onda nam to daje neki nagrađujući osjećaj. Tako uostalom i napredujemo. Kad bismo čitali samo ono što nam je blisko, onda opet ostajemo u nekom rangu onoga što već znamo i što nas zapravo ne vodi dalje. Problem je, mislim, s našom lektirom, ne mislim da bi trebalo izbaciti klasična djela. Mislim da bi ih trebalo možda parcijalno obrađivati i obrađivati na način koji je djeci negdje prikladan. Mislim da nema potrebe da se čita cijela Judita. Mislim da nema potrebe možda ni da se čita cijeli Zločin i kazna. Ja imam tineđere, pa onda znam iz prve ruke kako oni reagiraju na posljednje Stipančiće kad kažu sreća da su posljednji, da ne postoji sequel. Ili na Zločin i kaznu kad kažu zločin je što je ovo neko napisao, a kazna je što ja to moram čitati. A to su nekako djeca koja su odrasla u tom okruženju knjiga i nije im strano da nekad uzmu nešto i pročitaju. Međutim, da, tu se pojavljuje taj problem da je njima to, jer budimo realni, te knjige su napisali neki brkati muškarci u određenoj životnoj dobi s određenim životnim iskustvom, a što je ono što mi tražimo u knjigama? Mi tražimo da nam te knjige kažu nešto o nama samima i o svijetu u kojem živimo. Te knjige njima ništa o tome ne govore i zato im je jako teško nekakav link pronaći koji će ih u taj svijet uvesti. Naravno, još danas imamo tu otegotnu okolnost tehnologije koja ima svojih sjajnih strana, ali s druge strane ima i svojih mana jer se pažnja skraćuje, sadržaji koji su interaktivni uvijek imaju prednost nad nečim što je recimo knjiga. Međutim, onaj benefit koji mi imamo od knjige vrlo često je skriven jer vi možete puno stvari raditi u multitaskingu, možete gledati seriju, scrollati po mobitelu, ali jedinu knjigu kad uzmete, vi ste tom sadržaju posvećeni 100% i ne možete scrollati. A meni se čini da je danas najveći luksus koji imamo je to vrijeme koncentracije. To je klincima danas jako, jako uskraćeno, a opet je ta koncentracija onda povezana i sa kritičkim razmišljanjem i sa nekim udubljivanjem, analiziranjem problema.
to je ono što knjige daju i to je ono što daju neke ozbiljne knjige kada se vi udubite. Ne može baš sve u životu biti zabavno, to je činjenica. Jasno. Kad bismo išli tim smjerom, onda bismo se teško i obrazovali. Uvijek postoje ti neki izazovi. Svako od nas ima taj ili je imao nekad taj osjećaj da nam je nešto mrsko, dosadno, odbojno, ali kad dovoljno vremena tome posvetimo i kad probijemo tu neku barijeru, onda ide taj neki nagrađujući osjećaj da smo se popeli neku stepenicu više, bilo u intelektualnom smislu ili nekog uvida ili nečega. Tako da, što se tiče lektire, da, mislim da ju treba svakako osuvremeniti na način da treba izbaciti čitanja kompletnih dijela, treba im pristupiti parcijalno i puno više staviti knjiga koje su njima nekako prikladne. Ali sad još jedan problem ima tu, pa ću završiti s ovim pitanjem. Djeca jako puno čitaju na engleskom, oni koji čitaju, zato što je jezik fikcije njima engleski jezik i zato što se nedovoljno brzo prevode knjige koje su njima danas interesantne u smislu da im govore o njihovom svijetu. I onda tu gubimo određen broj čitatelja koji čak i kad čitaju, ne čitaju na hrvatskom zato što su oni odrasli na YouTubeu, Instagramu, TikToku, na raznim platformama gdje je primarni jezik engleski. Sad šta tu napraviti, ja nemam odgovor na to pitanje, ali svakako da to treba sve uzeti u obzir kad se stvara kurikulum za lektiru, jer inače ste izgubili bitku, a niste još ni krenuli u nju. Od uvijek su postojali nepodobni pisci, podobni pisci, bilo toga i u Jugoslaviji, bilo toga 90-ih, jer to još uvijek postoji. Koliko je toga, odnosno da li se taj zapravo to podoban, nepodoban, ono razlikuje od onog podobnog i nepodobnog od prije? Pa u neku ruku sigurno da. Mi živimo sad u jednom drugom sustavu gdje ti zaista možeš govoriti što god želiš i kako god želiš, ali dio toga je da zapravo nikog nije briga. Tako da u tom smislu ta podobnost ili nepodobnost, rekla bih da je u ovom nekom demokratskom, barem naoko, kapitalističkom vremenu koje uvjetuje tržište, ne postoji više ta razina nepodobnosti. Pritom knjiga je izgubila negdje, pa onda samim time autori knjiga, izgubili su možda tu neku poziciju u društvu koja je bila, kako se to danas lijepo kaže, opinion makerska. Danas je društvo jako fragmentirano zahvaljujući i tehnologiji i naravno promjeni društva. Ne postoji više nešto kao što je generacijski pisac, ne postoji nešto više kao što je režimski pisac, zato što ne postoji režim u tom nekom smislu riječi. Postoje nekakve, ja bih rekla, više klike koje su unutar samog društva, bilo da se to društvo bavi kulturom ili da se bavi, ne znam, nekim drugim segmentom, i onda je tu ta hijerarhija. Znači, pisci koji objavljuju u prestižnim izdavačkim kućama, koje imaju dobre dotacije od Ministarstva kulture, pisci koji objavljuju u malim izdavačkim kućama, pisci koji se bave društvom ili oni koji se ne bave. Mislim da se tu hijerarhija negdje sad zapravo mijenja, ili recimo pisci koji rade u novinama i koji oblikuju izdavačku politiku časopisa, medija. Svakako je da oni imaju puno veći utjecaj i da su možda oni u onom smislu, pod navodnicima, podobni pisci koji mogu tu patentirati neke svoje ideje, sustav vrijednosti i tako dalje. Ali u onom smislu u kojem je to bilo prije nekih možda 40-50 godina, mislim da to jednostavno više ne drži vodu na taj način. Nedavno sam čitala intervju sa Margaret Atwood koja je rekla da u nekim državama u Americi je njena sluškina priča zabranjena, što je ono zapravo dosta neobično obzirom na cijeli uspjeh te njene knjige i serije koja je nastala konto toga, pa je onda tu spomenula da je zapravo su i knjiga od Stephena Kinga isto tako u nekim američkim državama zabranjene, ono ne mogu se čitati po knjižnicama i to, jer kao razlog je previše seksa u tim knjigama. Koliko je zapravo ta činjenica da se ono toliko pažnje pridaje pa, otkud zapravo taj zazor od seksa u knjigama? Ne, to je fascinantno jer vi ste seksom toliko bombardirani. Gdje god izađete van, vidite jumbo plakat, reklama za gume, za kamion, gola žena.
I onda čitate, ne znam da li znaš možda za taj slučaj Mausa, to je ovaj strip o holokaustu u kojem su likovi, miševi, štakori i tako dalje. On je također zabranjen, mislim da je u Massachusettsu, Maus je bio u lektiri, međutim zabranili su ga zbog golotinje. Miš je gol u određenoj sceni, znači ne zbog svih užasa u holokaustu, ali to je isto taj jedan pod navodnicima puritanski, a zapravo potpuno nerealan stav. Pritom uzmemo u obzir koliko knjige danas utječu na ljude. To je vrlo slično tome kad Prosperov Novak kaže propašće nam društvo ako djeca ne budu čitala Juditu od Marka Marulića. Ja ne znam ko je ikad pročitao Juditu od Marka Marulića, pa čak i u vremenu od prije 50-60 godina. Zaista ako do sad nismo propali bez toga da smo je pročitali cijelu za lektiru nećemo ni danas. Pa isto tako ako ne pročitamo te scene seksa i sluškinjene priče ili ne vidimo gole miševe u Mausu, mislim da se apsolutno ništa neće dogoditi, ali ja vjerujem da to dolazi iz tog jednog licemjernog zapravo stava i potpuno negdje odljepljenog od stvarnosti, jer kažem, djeca, pogotovo mladi, danas su toliko izloženi hiperseksualizaciji na svim razinama, da to što će pronaći u knjigama može biti samo nešto dobro, u smislu da vi na taj način, ako čitate sve i da čitate neku erotsku scenu, vaša imaginacija potpuno se drugačije razvija nego ako gledate sve što možete vidjeti na Instagramu, TikToku ili jumbo plakatima po gradu. Tako da ja mislim da je tu uvijek na dijelu neki taj licemjerni zapravo ili neka ideja gdje sad ti želiš nešto zabraniti, a zapravo svijet oko tebe se raspada upravo na tim osnovama. Još jedna tema je zapravo dosta bliska, odnosno, hoću reći, dosta je na pijedestalu svih tih puritanskih tema, poput seksa su i ta položaj žena u društvu. Ti su tu dosta aktivna zapravo po tom pitanju, dosta sudjeluješ u raznim raspravama o svemu tome i to. Kako ti se to čini, zašto zapravo još uvijek postoji to nerazumijevanje za položaj žena u društvu? Mislim, zašto netko misli da to su sve nekakve priče za malu djecu, da je ženama super, kako zapravo pomiriti to, kako educirati društvo o toj temi? Pa ja mislim da je problem u tome što, kao što vidimo i na primjeru sluškinjene priče, nama se čini da mi kad jednom to postignemo, da onda više ništa ne moramo raditi i da je to to. Znači, mi smo Ustavom još u vrijeme Jugoslavije po zakonu proglasili da su muškarci i žene ravnopravni, međutim desetljeća prolaze, ali i dalje to nije tako. To su neke stvari koje se moraju neprestano iz generacije u generaciju pomjerati i mora se bdjeti nad njima, jer se one jako lako vrate u neko svoje prirodno, vrlo primitivno stanje. Mislim, žene su masovno opismenjavanje dobile pravo na njega tek prije nekih 200 godina i to čak ne u svim stranama svijeta, već je to bio nekakav neko elitističko društvo. I mi zapravo neko naše iskustvo svijeta žensko, koje je više od pola ljudi na planete, smo u stanju zapisivati samostalno tek unazad nekih 150 godina. I to su bili incidenti. Tek sad zapravo mi dolazimo do toga da vidimo kako taj svijet stvarno izgleda. Sve ono što smo mi učile u školi, od povijesti, sociologije, to je sve jedna dominantno muška povijest koja se temelji na ratovima, odlukama, političkim odlukama, ali cijelo to društvo su činili mahom muškarci. I zapravo je nevjerovatno da mi danas o tome ne učimo na taj način, nego da smo samo najedanput prihvatili narativ kao mi smo sad ravnopravni, to je sve ok i krećemo kao da se ništa nije dogodilo, a tu su stoljeća i stoljeća, da ne kažem tisućljeća, jedne temeljne ljudske neravnopravnosti i uvijek kad govorimo o tome pokušavam i sebe ispraviti i druge. Ljudi kažu prava žena. Mislim, žene ne traže nikakva druga prava koje muškarci nemaju. Ako bismo govorili o pravima žena na biološkoj osnovi, to bi eventualno bilo pravo na besplatne uloške. I tu je kraj priče. Sve ova druga prava, da imamo jednaku plaću za isti posao, da jednako sudjelujemo u obiteljskim zajednicama u smislu kućanskih poslova, da nam se ne dobacuje na ulici, da nas se ne vrijeđa po rodnoj osnovi, ne maltretira, da se žene ne ubijaju. Znači, to nisu ženska prava, to su elementarna ljudska prava. I sad
tek kad pogledate taj jezik, vi vidite koliko se to u jeziku očituje već ta neravnopravnost, ali mi smo je ponutrili i nama je ona negdje zapravo gotovo normalna. Kad neke kolegice ili neke žene u javnosti kažu ma nisam vam ja baš feministica, imate osjećaj kao da je to nekakva sramota. Da se ispričava. Kao da se ispričava, kao da je to sad nešto. A sve to dolazi zapravo od tog jednog potpunog nerazumijevanja što to feminizam jest. Feminizam nije borba za ženska prava. Feminizam je borba za ravnopravnost u zajednicama, u društvu i među ljudima. Feminizam jednako tako prihvaća i druge manjinske skupine i feminizam zapravo onda i muškarcima posredno daje da oni svoje ljudske kapacitete razviju do maksimuma. Jer ako mi nećemo biti feministkinje, mi onda muškarce tretiramo kao da su slaboumni, kao da oni jednostavno moraju imati nekakve povlaštene pozicije i da se njih mora nekako malo ipak i bedinati, nešto im se pokazati jer ne znaju oni i na taj način ni mi njima ne dozvoljavamo da oni potpuno razviju svoje kapacitete, bilo u roditeljstvu, bilo u obiteljskim zajednicama. Ja mislim da tu treba neprestano biti aktivna, zato što smo mi jako kratko vremena u ovome što je nama sad kao normalno. To je treptaj oka u odnosu na neku svjetsku povijest ljudskih društava i zajednica. Ljudska društva i zajednice su mahom patrijarhalne. Tu i tamo se u povijesti nekad događalo da bude matrijarhat, ali to nikada nije dugo zaživjelo i nikad se nije prelilo preko nekih granica. I sad teško je odgovoriti što je to uzrokovalo sve skupa, ali činjenica da je to tako. I baš zbog toga što mi tek zadnjih 100-150 godina malo masovnije živimo ravnopravnost, ali i dalje ne masovno, nas dovodi do toga da se mi isto tako u treptaju oka možemo vratiti u neko stanje u kojem smo bili prije 200 godina. Misliš da su ljudi svjesni te činjenice? Mislim da nisu. Mislim da uopće nisu. I zato se ispričavaju kad se bave, pod navodnicima, ženskim temama, a nisu feministice. Ili kao da je neki kompliment kad napišeš neki roman pa onda pričaš neko žensko iskustvo, ali nije to feministički. Kao da je sad to nešto, kao to je neka dodana vrijednost ako nije feministički, ali ako jest feministički onda, mislim, to možete vidjeti u književnosti kako je jako skopčano sa društvenim nekim uvjetima. Naprimjer, pitanje abortusa, to je kao imanentno žensko pitanje. To nije književna tema ili tek sad postaje neka književna tema. Znači, kad neki naš kolega pisac napiše roman i kad je taj roman dobar, mi ga svi čitamo, i kolegice i kolege. Kad neko napiše roman o abortusu, onda to ima jednu vrlo usku nišu svojih čitateljica. Sad, trebalo je upravo doći do toga prvo da žene krenu pisati, a onda tek da nametnu neke teme koje su dio ženskog iskustva. I sad, pošto mi ne znamo kako je bilo svim tim ženama u raznim stoljećima po pitanju te teške i neugodne teme, mi ne znamo kako je to iskustvo bilo i onda imate 13 muškaraca koji recimo donose zakon o tome kako treba izgledati pobačaj u društvu. Ali da smo mi zadnjih 500 godina mogli čitati romane o tome kako izgledao taj pobačaj, bilo da je željeni ili neželjeni ili spontani ili ovakav ili onakav, kao što smo recimo čitali o nekim muškim iskustvima, onda bi možda i zakonodavstvo i društvo već drugačije reagirali na te pojave. Ali pošto ljudi mahom ne znaju i nisu o tome čitali, a danas ako imaju priliku čitati, onda smatraju da je to ipak nešto što se njih ne tiče, iako se tiče više od polovice svjetskog pučanstva. To je recimo dobar način kako je povezano pisanje i književnost sa nekim dinamikama u društvu i kako zapravo moramo negdje pisati o nečemu što nas se tiče, što je dio našeg vremena. Ti se često zapravo u situaciji da te ljudi prozivaju ili kritiziraju tvoj rad, odnosno tvoje stavove koje iznosiš ili u svojim knjigama, romanima ili na nekakvim javnim skupovima. Kako ti zapravo reagiraš na te reakcije? Ti se zapravo dosta, ajmo reći, društveno angažirana na način da ukazuješ i kroz ono što pišeš zapravo ukazuješ na društvo i društvo u kojem živimo. Misliš kako reagiram ili da li me to... I to zapravo često dolaze od ljudi koji zapravo nisu uopće, nemaju veze sa književnom scenom i to, ali često se zapravo, mislim često, pa znaš biti meta tih koje kakvih. Pa mislim s vremenom to zapravo sve bolje i bolje. Naravno da kad imate 20 godina ili 25-6, da to drugačije utječe na nekakav cjelokupni habitus, a drugačije kad pređete 40 i kad imate već nekog životnog iskustva i utakmice u nogama. Ja nekako smatram da
to što mi govorimo i radimo stvari do kojih nam je stalo nije nikakav građanski aktivizam, nego naša građanska dužnost, jer mi živimo u ovom društvu pa se onda poslije žalimo što nam je ovako, a očekujemo da neko umjesto nas se pozabavi od, ne znam, smeća koje nas okružuje do građenja crkve na dječjem igralištu, ratnih zločina i korupcije, ali niko se baš ne bi izlagao, niko baš ne bi o tome pretjerano nešto govorio, ali kad dođemo u nekakav problem, onda se pitamo što nam je sad tako. Pa ja nekako mislim da je naša, pogotovo ako pišemo i bavimo se nekim javnim, da tako kažem, javnim radovima, ako smo već uspjeli osvojiti dio medijskog prostora i onda imamo neku odgovornost naspram tog prostora. Imamo, valjda, želimo nešto reći. Mislim, u krajnjoj liniji, ako ništa iz sebičnih razloga, nije to nikakav aktivizam. Ja želim da meni bude bolje i moje djeci u ovom društvu. Ne želim ja biti lice neke promjene, nego jednostavno želim da kad mi se kćer sa 17 godina vraća kući iz, ne znam, močvare, da ima osvjetljenu ulicu. To je to. Vrlo jednostavno. Ne želim da ju neko napadne iz mraka. Želim da bude u ovom društvu normalno, da kad neko napadne nekog, da zato završi na jako, jako dugo vremena u zatvoru. To su jednostavne stvari koje imaju veze sa našim životima. A ovo što si pitala vezano uz reakcije, pa mislim, nekako, kako ja mogu reći ono što mislim, tako može i neko drugi. Nije da me to sad negdje, ne pokušavam to ne shvatiti na nekoj osobnoj razini i zapravo biti svjesna koja dinamika dovodi do toga da neko na neke moje istupe ili iskaze reagira ovako ili onako, a i s godinama sve manje i manje me to, naravno da ću uvijek čut i htjet čut ako postoji nekakav kontraargument za neko moje razmišljanje, nemam s tim nikakav problem. Što misliš, što će još dugo vremena biti tema kod nas u društvu? Čime ćemo se mi još, na čemu mi još moramo puno raditi? Dobro, sad ovi ustaše i četnici, oni su kao uvijek nekakav podton koji tu se kotrlja i mislim da će oni još neko vrijeme biti. Mislim da sad negdje smo Drugi svjetski rat privodimo kraju. Da, odradili smo to. Da, pa ne, šalim se. Ja mislim ovako, što sam i rekla u nekoliko navrata, jer sam se nekako počela malo više obrazovati i zanimati u tom smislu. Jedino pravo političko pitanje koje čeka, recimo, moju djecu i generacije koje dolaze jesu klimatske promjene, kontrola nad resursima koji su voda, plaže, zemljišta, nekakav rad koji je negdje nije izrabljivanje, kao što smo imali sad situaciju nedavno sa radnicima koji dolaze izvana pa rade za Volt, Bolt i onda još satima. Te neke nepostojeće platforme koje nemaju nikakvu odgovornost, koje nemaju neke vlasnike ili direktore, umjetna inteligencija svakako, ali sve to skupa, cijela ta neka tehnološka nadgradnja negdje će možda izgubiti utrku nad resursima kojih je sve manje, nad energijom koja postaje nekako upitna, koliko smo iscrpili fosilna goriva i koliko smo iscrpili zapravo sad već više od 80%. Ono što ljudi često brkaju kad kažu, ma dobro, ljudi su se uvijek snašli, smislit će oni nešto novo. Tehnologija napreduje i to je istina. Ali ono što moramo shvatiti da energija nije jednako tehnologija. Tehnologija može otići naprijed, ali ako mi nemamo vodu, ako nemamo naftu, ako imamo beskrajne suše u Europi koje odnesu 50% usjeva u Francuskoj ili Španjolskoj, ne može tehnologija to proizvesti. Ona ne može to nadoknaditi. Ako mi nemamo neke prave, stvarne i valjane uvjete našeg života, s tim da trenutno na planetu ima oko 8 milijardi ljudi, što je više nego, što znamo da je više nego ikad, ali taj eksponencijalni rast je toliko ubrzan da u jednom trenutku događa se to da u jednom trenutku stvari idu jako brzo, ali onda kad krenu toliko brzo, gotovo ih je nemoguće više vratiti. Vratiti na ono gdje su bile prije 5, 10 ili 20 godina. Po mom mišljenju to je jedina stvarna opasnost koja nas čeka
E sad, ta opasnost sama po sebi je realna. Ono na što mi nismo spremni i nikada vjerojatno nećemo biti spremni jest što će se događati s društvom u tom trenutku. Taj X faktor ljudski koji uvijek je sposoban za najveće užase i naravno i najveće neke genijalne stvari je nešto što je jako teško predvidjeti u ovom svijetu. Ali čini mi se da to pitanje kontrole nad našim resursima za život i zemlje u kojoj živimo kao jedna vrlo mala i zapravo ne toliko moćna koliko mi mislimo da jesmo nacija. Mislim da će to biti zaista jedina važna politička pitanja. I ja tako često to pričam svojim prijateljima i znam da nekad zvučim već koji Jehovin svjedok, ali jedna moja prijateljica mi je rekla, ali znaš, ja mislim da kako se tope ledene polarne kape i kad ostanu ona dva ledenjaka, na jednom će stajati četnik, na drugom će stajati ustaša. I oni neće i dalje shvaćati u čemu je problem. Oni će se i dalje pokušavati objasniti šta je zapravo bilo 42. Ja kažem, možda si u pravu, možda sam ja naivna, ali mislim da to stvarno neće biti bitno vrlo, vrlo brzo. Da, barem ovim nekim generacijama. Imam jednu dobru vijest i jednu lošu vijest. Nestaće četnici i ustaše, to je dobra vijest. A loša vijest, nestaćemo svi zajedno. Tako da, to je to. Reci mi ti, osim što pišeš knjige, pišeš i kolumne i tako dalje, koliko se živi od pisanja? Kako se u Hrvatskoj živi od pisanja? Pa mislim, od pisanja se ne živi se od nekih drugih poslova vezanih uz pisanje. Ja mislim da to ljudi dosta onako i to je već neka poznata činjenica. Znači vi kad ste bestseller autor, u konačnici dobijete 10% od prodanog primjerka. I to tek nakon što se prva naklada rasproda. Moje su knjige prodavane u nekoliko tisuća primjeraka i onda kad meni to sve dođe na naplatu, ja odem na ljetovanje s klincima, kupim novi kauč, promijenim gume i to je to. Znači, to nije nešto od čeg ja živim, to je nešto što meni dođe kao nekakav izvor prihoda koji mi je super. Kako sam s nekim romanima imala sreću pa se prevode vani su te naklade i nešto veće i veći su honorari pa je to onda, ali do toga treba doći, to traje godinama dok vas neko prevede, pa onda dok se to nekome stvarno svidi, pa onda tek kad se prevedete na engleski jezik onda još malo poraste taj interes i to sve. A ove neke druge stvari su također vezane uz književnost, bilo radionice pisanja, tribine koje vodim i to mi je drago, volim to raditi, međutim problem je u tome što nekad puno toga radim kako bih kupila vrijeme za pisanje, onda mi opet ostaje najmanje vremena za pisanje jer sam jako disperzirana u svim tim nekim drugim poslovima kao freelance. Tako da, teško se može živjeti od pisanja, ali može se živjeti ako se radi puno, ako se radi skoncentrirano i ako se radi na neki ozbiljan način. Mislim da se može samo uz još nekoliko drugih poslova koji su vezani uz književnost. Da. Zapisci često kažu da oni zapravo lagodno žive, praktički bohemi, ništa ne rade, hoda od kafane do kafane, od birtije do birtije. Što misliš o tim pričama? Kako tebi to zvuči? Kako te predrasude prema nekakvom tom, ajmo reći, ezoteričnom poslu pisa? A uvijek su te predrasude prema svakom zanimanju, pogotovo zanimanja u kulturi i umjetnosti. Kao i kad glumicama uleću pa im kažu, a ti uvijek glumiš, tako. Ti pišeš kao čemu i onda je to sve. Ali da, mislim, ja ne idem baš puno po kafanama, puno manje nego što bi možda htjela, ali opet ne bih htjela previše. A s druge strane, ima naravno pisaca koji i tako žive. Moje neko iskustvo je sa kolegama koji su zaista izvrsni u onome što rade, koje poznajem i u Hrvatskoj, neke od njih, a i neke od njih vani koji su baš i jako poznati pisci, to su mahom veliki radnici. To su ljudi koji pišu uz čašu mineralne vode na stolu. Najčešće svaki dan ili ne baš svaki dan, ali u nekom vrlo trezvenom periodu, u jutarnjim satima pa do poslijepodne. I ja mislim da bilo šta u čemu želite biti dobri zahtjeva od vas profesionalizaciju, a profesionalizacija zahtjeva rad i nema tu puno filozofije. Naravno da morate imati nekakav talent i želju da nešto ispričate,
ali ovaj drugi dio discipline, kad krenete pisati roman, a što traje 2-3 godine, ako se bavite još nekim istraživanjem prije toga, to je čista disciplina, to je nema tu baš puno kafana. Nema tu baš puno ni Vi izbora. možete, postoje neki kolege koji kažu ja pišem sve iz glave. I to se točno vidi kad neko piše sve iz glave. Znači, ti možeš možda jedan roman napisati iz glave, ali nemaš ti toliko toga u glavi. Mislim, niko nema. Ti se moraš tome posvetiti, moraš istraživati, moraš razmišljati, moraš pisati, brisati. Ne može iz glave. Iz glave, da. To je jednostavno, i to se točno vidi kad je nešto napisano iz glave. Recimo kad uzmete roman Kristijana Novaka, Ciganin ali najljepši, gdje je on godinama istraživao, pa onda godinama pisao, pa to se točno vidi da nije iz glave. Da. I naravno tu postoji mora postojati jedan veliki talent, ali kako se ono kaže, svijet je prepun talentiranih ljudi koji se nikad nisu realizirali. Njih ima najviše. Zato što nemaju disciplinu i ta fama o piscima donekle, možda to drži vodu, ali to su onda i najčešće ljudi koji tako pišu iz hobija i to im je više neka poza nego što im je to stvarno nešto što rade vrhunski i što rade jako, jako dobro. Jel tvoji susjedi znaju da ti pišeš? Dobro pitanje. Pa znaju. Mislim i to i oni isto tako. Oni mene znaju srest u razna doba dana. Jer i onda me pitaju susjede, a jeste vi počeli raditi? Onda ja kažem, pa radim ja, mislim već dugo, a šta radite, di radite? Ja kažem, pa pišem. A dobro pišete. A šta radite? Svi mi pišemo, pa nije za to nešto. Tako da to njih zbuni. Isto tako na sastanku stanara, znate one sastanke stanara, kada onda uvijek imate tog glavnog koji je onako važan i sve drži pod kontrolom i onda kao evo vi ćete se izjasniti u vezi ovih biootpada, šta tu treba, tu je kolega koji radi u Dukomu, tu je a imamo tu i našu susjedu, vi ste književnica, ona je. O čemu ćete vi pričati? Šta vi znate? Šta vi imate s biootpadom? Mislim, da živite to, ali... Tako da to je malo, ima neke mistike određene vezano uz to zanimanje, ali u suštini je to... Dobro je to zanimanje. S jedne strane, kad pišete iskreno i do kraja, to vas čuva, ja mislim, od gastritisa i od raznih kroničnih bolesti, jer stvarno ste u kontaktu sa sobom. Da. Nemate možda para koliko biste htjeli imati, ali to isto nije loše. Ljudi koji imaju previše novaca, rijetki su oni koji ostanu onako nekako svoji na zemlji i koji shvaćaju da novac zaista ne može kupiti niti sreću, niti zadovoljstvo, niti zdravlje u konačnici do kraja. I treća stvar što imate malo tu ekscentričnu neku auru što nije loše. Kad je Frenzen bio u Zagrebu, onda je pričao o tome kako on ima taj neki svoj mali poremećaj, da kad god se nalazi u hotelu, onda uvijek ujutro voli uzeti u neku vrećicu još koji croissant, pa jabuk. Mislim, ako čovjek ima novaca i sve, ali on ne može si pomoći, voli jednostavno uzeti te stvari s doručka i odnijeti ih. Najčešće se osuše i ostane. Sad kaže, ja dok sam bio anoniman pisac, to je bilo grozno. Svi bi me gledali kao vidi onog jadnika, kao skuplja to iz doručka i nosi. Iako uvijek piše na hotelu ne iznosite hranu. Ali kad sam postao Jonathan Frenzen, onda svi kažu, viš onog Frenzena, on ti uvijek poslije doručka uzima stvar. Aha, to je sad cool. To je sad ekscentrično. Da, to više nije jadno. Nije jadno, to je sad Da. To je nešto do čega ja želim doći. Do te ekscentričnosti. Moje neke ljudske slabosti i te neke male stvari koje su loše, da postanu kao zaštitni znak. Da postanu ekscentrični zaštitni znak. Da ih ja zapravo svojom aurom pisa, da ih preoznačim. To je postignuće. Eto, ja te to iskreno želim. Hvala ti. Nije mnogo, ali mene veseli. Evo, ja ti isto želim da ti se to ispuni. Hvala ti. Eto, hvala ti što si došla, što si nam gostovala, što si nam lijepo to sve ispričala. Sretno sa novom zbirkom pjesama. Hvala puno i sretno sa vašim podcastom. Nadam se da će biti gledan. Hvala ti. Hvala.